Ovo je ubedljivo najljuća paprika na svijetu. Kada je ljudi pojedu, desi se ovo. Danas ćemo je pojesti. Ali pre toga moramo da prođemo 4 levela ljutine. Što imamo tu, znači, po ljutinama, znači imamo normalnu ljutinu, imamo srednju ljutinu, imamo ljutu ljutinu i najljuću ljutinu, znači kako možete razumete. I ovdje imamo neko najljuće mlečanice, ovo imamo obično mleko ovdje. Znači to će da nas spasi ako krenem da se udavim, znači nema veze. Idemo prvo počnemo sa najljućom, to je sa normalnom paprikom, znači idemo ljudi vadimo, idemo evo ga, znači vadimo prstima, znači sad ima dobiti neku bolest. Pogledajte kako to izgleda, znači paprika kao paprika, ok. Miriši nekako gorko, idemo ljudi da pojedemo 3 sad. Ok, prelazim sad na ovo. Vidite ima tu zmaj. Ovo je srednje ljuta, tako da idemo. Vidite kako je gadno ovo. Vidite ima tu zmaj. Znači otvorit ću malo sad i mlijeko, znači da popijem malo, znači dovesti neku šugu. Ok, znači sad otvaram ovo mlijeko, znači ovo je retardirano, može se otvori glavo, znači... Evo ga ljudi, znači kao što možete vidjeti, otvorili smo mlijeko, znači pogledaj sad ću malo da ga pijem. Sad prelazimo na ono ljuće, ali nije ljuće nego na ljuće, malo je više ljuće od srednjeg ljuće. Ovo je dosta ljuće, kao što možete vidjeti piše hot, 3 paprike, 4 ima, dobro. O, smrdi ovo, jao, hoćeš golube ti? Koliko je kiselo nego što je zapravo ljuta. Imam još malo mlijeka. Sada ćemo se spremiti za najljuću stvar ikada. Ovo je bukvalno pravljenje također još neke 2 najljuće paprike. 3, 2, 1. Jebote drago što idemo. Izbako sam. Ovo već kreće da deluje. Znači idemo ljudi mlijeko još stipamo. Kao što možete vidjeti. Evo ljudi, znači sada kao što možete vidjeti otvorili smo ovu papriku i znači vidite kako to iznutra izgleda, ima 5 paprika. Tu imam naravno i kesu i znači i na otvore znači stavim na glavu, mislim na glavi ću već ali da stavim na oči da se zaštitim i znači imam kesu stavim na ruke pošto je ovo mnogo ljuto i mnogo ljudi se sveti kakav miris ima. Znači moramo da stavimo kesu na ruke pošto znači jako ima, znači jako je ljuto. I ljudi znači ovo je najljuća paprika na svijetu i sada idemo da stavimo u usta, idemo 3, 2, 1, idemo. Ljudi! Jo! Nisam svesi koliko je ljuto. Jo, je ljuto. Jo, brati. Moraš lepo ljudi. Znači nemojte pokušavati ovo kod kući. Jo, moram, jo. Jo, sve mi nosaš ljudi. Znači, jo. Ljudi moram se rastaviti, Vidite, biti hladno. Ljuto. Jo, je ljuto. Ovo je ovo. Vidite kako je ljuto. Znači, ako pokušavate ovo kod kuće nekako, čuvite ovo je najveća paprika. Znači, jo. Znači, nisi sve kako je ljuto. Moram da sjedim tamo, ljudi. Nisam svesti, joj, koliko je pao! Nisam svesti, znači koliko je, znači ovo preljuto. Ja šta daj, znači ljudi. Nisam svesti, znači evo ga. Druga, gdje su one stale paprike, brate. Znači evo ga ljudi, evo ih tamo, znači ovo desno znači ostalo još 4 paprike. Joj, ovo preljuto, znači nije mi ne bazen pomogao. Brate, znači ljudi. Znajte, znači 500 lajkova na ovom videu i ako bude ovaj video skupi 500 lajkova, provat će najljući čip na svijetu, znači ovo je bukvalno još ljuči od ovoga. Ljudi evo mene kao što možete vidjeti, ne može zabaviti se ja tu šanse. Znači ljudi evo ga, znači prestala je paprika da peče, pošto je možda nekih sat vremena od tada, znači ljudi, znači ovo je najviđa za stvar koju sam uradio, to je ne znam, ali nema veze. I znači vidjeli ste, ostalo mi još 9 paprika i ako želite znači da nastavim nešto tako da snimam, a znači vidjeli ste, mislim rekao sam, ako ovaj video skupi 500 lajkova, znači provat ću najljući čip na svijetu, a to je bilo to od ovog videa, mislim da ste pozdrav.